Yes, buri kaya pong i-dedicating kantang ini kang Mr. Arnel Laison from Luena Laison, kang Sir John Mark Yumul. O, papabati na kang Ann Husayan, kang Christina Manansala Layug from Olin Bulanadi, kang Alcendor Kagang from Lani Manansala, A. Fla Noisap from Joy Passion, at kang apo na kanong Jan Kinkade Diyang, kang I Love You Boy ng Leia Rivera, ini kang Jutski Obreski, yan kay Mrs. Nakano, nailagyo ini, Stella Marquez, Fernando Felipe, po kang Lani Navarro kay Mr. kang Mr. Navarro. Shoutout kaya kayo, When I Met You by Apo. Kanita, magdili-dili ko pa, si kasoing sabla, ala kong belwan, king lukuda, aman wanda, dintang ka, at tiro mo ka na ko. Lugod pe paramdam mo, ngeni aintindihan ko, lulugod ko ke kang tagana. Dinian may rasuning kakumbye, ating yatumig kakule. Dinian may sigla ing kakumbye, kaswelo ikay kayabe. Megumpisangan niyang dintang ka, burida kang kaulan, tingiran da kamata at abalo ko, at tuna kuking ustong tao lugod ko. Ke kasinta lumbatya, mi kasala king banwa, milakongan, ing takot kuling at tuna ka. Dinian may rasuning kakumbye, ating yatumig kakule. Dinian may sigla ing kakumbye, kaswelo ikay kayabe. Megumpisangan niyang dintang ka, dinyan may sigla ing kakumbye, kaswelo ikay kayabe. Megumpisangan at megumpisangan niyang dintang